umini ukuba lithanda ushembe ngoba lapho siyakhona kungelwa ngokuthanda uNkulunkulu akabonga ungayenza yonke into uqeqebule ushumayele wenze yonke into kodwa ushembe uma engakuthandile awuyilapho siyakhona ungena labo abathandwa ngushembe unezithandwa zakhe labo abaloba bengenzela ukho akhona amadoda kolunye usuku ahamba umgaqo phezu kwentaba inhlangakazi athe sewondile esejuluke emanzi esefuna isibusiso kwase kuthiwa hayi kanilothiwe nina ukuthi ladeni imba umgaqo lapho enhlangakazi kodwa kulotshwe labo basekhaba ney'nhliziyo ey'vumayo senijuluke nimanzi nithi niyakholwa kodwa inhliziyo yakho uma ingakhombisi ukuthi nikholwa awulo ayibonge inkosi enkulu yokuphakama uzofunda nje amazwi ahlakaniphileyo u-15 ivesi lakhona lokuqala ayibonge inkosi sisenkonzweni enjalo bakhonza bathi enkosi nefuna uthando lukaShembe kuze singene lapho siyakhona uma lengiya elikhona babamkhulu licela ukuthi baba ngicela ungithande bese baba mkhulu hawu mntanami ngiyasithanda uthi la selithinda lengiya lisithanda mina baba kwakho kwazi kwakathathu kwathi hawu mntanami ngiyasithanda lithe mase liphindele emuva labe selifika seliva la selingena ezulwini ngoba lalithanda uShembe akabonga uNkulunkulu yilolo phando linjalo esiyicelela lona uNkulunkulu ukuthi akube yilabo bantu akhuluma ngabo babilanga ngolunye usuku wathi bangozithandiwe abasono sabo kasilodwa akabonga uNkulunkulu inhloso enkulu yokuzosontweni leyo hayi ukuzobheka omunye ukuthi umuntu ukwenzani hayi uGalatia 6:4 uzofunda oyitholayo lengiyibizela kamfundela uphendula kahle into efuneka kumuntu mayisuka ekholwa noma kunendaba noma kunenkinga khona ukuphendula kahle mawukhuluma nomuntu kwenze njani unqandise umthetho ungakhulumi nomuntu engazigile emthini akabonga uNkulunkulu ukukhuluma kahle nomuntu kuyayinqandisa ukuthela ayibonge inkosi funda kodwa ma umuntu ngisho kusesontweni ekhuluma nabantu engezwe libabisayo lo muntu uvusela amakhono ulaka qhubeka ngoba ulimi lomuntu ohlakaniphile mayisuke ekhuluma phakathi kwabantu lenza kube mnandi nje ukwazi kuba ngathi ungamlalela lo muntu ngoba ukhuluma ngolimi ohlakaniphile kodwa mina olimi olunjani qhubeka kodwa mayisuke ekhuluma nje nomlomo wethula uvele kuphuphuma ubula ukuthi uyakhuluma ukuthi lo muntu lento ayikhulumayo yebo yinhle kodwa indlela ayikhuluma ngayo ngoba inokwendelela isabhalani ufuna umuntu okhuluma kahle nabantu ayibongwe inkosi senkonzo lenjalo kuleli bandla inkonzo yokuzithoba inkonzo yomuntu ophansi uma uthola uGalatia 6 ivesi lika4 Abe ilona lowo khona enkonzweni akathola umsebenzi wakhe kuqala ngoba uyobongwa ngawo akazobongwa ngomsebenzi womuntu umuntu ayibonge abe ilona lowo athola umsebenzi wakhe ngoba uyabongwa ngawo ungabe ngokubonga ikhona yabaseRoma yithi 2 ivesi lika20 funda Nga ufundisa umuntu ngoba mawusuka ufundisa umuntu umile phambi kwabantu awufundisa khona into efanele uyikhumbule ukuthi izifundise wena kuqala uthumayela uthi akungezi ngoba uyathumayela impela uthi angebiwa kodwa wena uyeba mawumile phambi kwamakhono ushumayela uzijuluka ukuthi angebiwa kodwa wena uqobo lwakho yeba akuqale kulunge kuwena kuqala manje uzokhuluma nabantu ngoba la sifuna lezi ndaba zelanga nenyanga yeziluthi lamakhosana lezonyanga ayibonga indaba zomunye ukuthi wenzane esontweni asihlangene nazo ngoba zinakuzibiza ngalutho uyabona masekuliwe lapha yithi incwadi yesambulo 20 ivesi likaQualo uthi ngabona abafuleyo abakhulu nabancane bebe phambi kaThixo ilona lo wayephenyelwe yakhe incwadi ayibonge bangaphenye yami phenyela uzungu cha baphenye yami nje ikhulume nami ikhulume imisebenzi yami engiyenze ngiyazi akabonge aphenye yomunye wena ufuna ngomunye ukusiza ngani ukuphenya incwadi yomunye ngoba leyakho nje lobe yakhe incwadi ngikiwe ithuba abe ilona lowo akalobe yakhe incwadi kuze ngomhla uphela mase kukhulunywa ibe indaba nasekhaya ayibonge inkosi ikhona inkosikazi eyafika kumfundisi ngizobika ukuthi ma umyeni wami sekufanele sihambe naye emhlabeni uthi ngizocela into eyodwa sengizohlala phansi uthi ngicela uhambe yena kuqala umyeni wami ngingahambi mina
bathuka bonke abantu njwana nimthukile nje nomfundisi okwabiwa kuye wathuka ukuthi le nkosikazi ithini. Isithi le nkosikazi cha mfundisi ngizokuchazela ithi ngoba nina nizofika enkonzweni yomyeni wami ebese niqeqebula nijuluke nibe manje nifunda amabhayibheli nithi bemuhle. Uthi kodwa mfundisi yinye into engiyoyenza uthi ngiyophenya itali ebese ngimbuza ukuthi ubani lomkhuluma ngawe uyena nomyeni wami lo. Baba amakholwa njalo mayesefikile ngoba bekwazi ukuthi befumba ingoma emhlophe asuka kukhuluma aqeqebula ukuthi hayi behamba naye shumayela ivangeli kodwa ekhaya kunjani? Kunjani ekhaya lapho umuntu esuka khona? Isithi le nkosikazi ngoba lo olele lapha elithi bemuhle ubeke sithi masabana lapha endlini akhiphe isibhame insizwa lapha elithi asibeke lapha mina ekhanda asizokwazi khona. Muhle kodwa isonto ekhaya kunjani? Lapha esuka khona. Mase sontweni yebo muhle. Incwadi yakhe ekhaya kodwa yonakela yabo uNkulunkulu. Asinike ithuba ukuthi akube yilona lo akalobi incwadi yakhe. Kuze kuthi mase usuku lakhe lokuhamba emhlabeni sekukhulunywa ngakade singaba